Mas penin Golden Jubilee Media and Documentation Team thalengin na bonsai wen khen lem ken wen he tuni phana he OB ho to PF OB ho Presbytery OB ho to ehung ki holim ki dio hin ni pi hedinga ka ponom je le Presbytery PYF leader pule secretary pu hi video masa azong na ki holim pi ta je chun tuni a he OB dang ho ki bol lo lai interview ki bol lo lai cheng to hong ki holim dio hin te tun masa benin assistant leader pu to ki holim na ani yutin tun man ama self introduction hin bol han lang teng le apan mun ho teng idi kuma kona mo pon ala ba tham ti ho dong su ega cp lo department te maspenin tobang phat pha le phat hoi epia pathin kathang wen he songbung presbytery session kum som nga chan ge epui thungwa avelin pa pathin kathang wen he tuni ni kho hin islaya PWF media team in keima jong phat ho hilole thil ho sei thei dinga phat ega pi ji win ama ho chunga jong ka kipana ka phungin he ke hi kamin chui le hen golun singson hin ka khumin en leikul hin tu pe na he kum som nga 50 years jubilee ki man na pe na he ke hi assistant leader mo pu na ka pu pe hin ka kipa len he tabang phat pha ka mu ji in chubana PWF kanalut na he kum 2002-3 vel la chu mo pu na ho kanatu pat hin kanatu masa ho chu hi le masa pen in PWF sungbung presbytery kanatu masa pen chu hi hele auditorin kanapangin auditora kon jun kahung chi sang pe in PWF secretary in PWF member ten ade sa na zalwin kahung pangin chubana tukum kum som nga jubilee thin kumin PWF assistant leader hina mopu na ega pu sa hi songbung presbytery PWF te khangtha te zo seong na bon chawa chunga nega de sa naw chunga ki pa thu ka phungin he ki ba ummo mong jeng e tu a chu assistant leader pun self introduction ga bol na kuna jong je ga he theu khat chu hi la ama jong he tu a khangtha te dinga he beton thei ta lam kai jong tamta mun pan mun tamta in tu pe wa hin tua golden jubilee ga thun to ki thona jong ama jong assistant leader pan mun ho aga tu ho jong man jong hin sejin tuin abanin kaga do kinom chu hi a hele do na jong hi wal pon aga ti ding hanin tua hi golden jubilee kiti hi mihem kumsim jenga jong kum som nga mi chu upata hi dan ho jong presbytery kum som nga ga thlen he mi em kum sima ga sim jong le mi pi thing mo mong tin ai ta ho presbytery yang pi thing mo mong hi ta wen china hi ho kum som nga ga thun na wa hi assistant leader hina hi tan den hi lo wa hi le nangma personal ta jong ngai dan hi lo wa hi le seinom nga ni ai le phar ka pe ki pa kinin he ga sedingin kum som nga ti a hi le phat chu sot mong jing atan newa kona jubilee kiti ho he phat bi khat hi je in mizo sen jong amu thailo phat bi hi in amu thei ho he pathin lungsit na jala dam se pathin pui hoi na jala ki manga hi jen alut na he masapena kaga phun do hi in ke jong kum som nga songbung presbytery session jubilee mutheya ka me alut na ka kipa na kaga phun do ki hin jengla phat che so thil ki bol dan hole tu kum som nga hlinnunga thil ki bol dan ho ka ve na hele na samong mongin mihem hin khoin jong ki khial na omin tengle hobung sungin jong ki khial na omin khangtha te sungin jong ki khial na omin hi chi ho ka ve na hele pathin lopi na ka ga mu do in he aji chu nidang phat dang ho kum upata ki lo wangin kum chapang ki wangin PWF akilut ti laya phat ga kiman hole tu khanga phat kiman ho he ka ve na hele thil hi ki khial mong lo pi mong jeng teng le patin pui hoi na zala khangtha te khan to dan ho ka ga ve la na samong in ka kipa in ka tha no min he la sa ho jeng in jong na samong in i khang to win teng le ki vai hop na le mo pu na hi lo wa le phat i ga man dan ho jong na samong in
อีขังเตวินกิปาอุโมงมองกษันนี่เจจนอดีเดนขังท่าเตตัวพาดหงสุงดิงมังกิดดิงหอจงอินนักเกลดีว่ากระเดจูพาดอินเอสุงอิดำไหลสุงหอปะเทนกินบอลนะเฮนะสมองมองปันลาดิงอีปันนาวจุงอาจงกิปาตาเลทนมตาปะเทนกินบอลกะฮีฮิติเกลดอจิงปุมาอินขมันนาวาจงฮีเลเซียดำไหลหินขพาดจอมจาในสุงว่าเฮปะเทนเลี้ยงกำนต่อนาเฮนะสมองมองปันลาดิวขังท่าเตดิงเละโฮบุงดิงเละเพรสวติดิงอาปันนัสตาอีกาลาดิวอีกิเคียลนาวบานาจงอีขันตูเบเจดิวกะกะเดสานะเฮ pa umo mong jeng khang tha te tua pf members jeng te dinga thmop lopi ta ega bi uto tenga le aman assistant leader hina hian tenga ama pf member senior member da hina chunga ai ho khang tha de lamkai tha ding ho thmop ega nein ho chu e hon jong kitchen jingwitin tenga hele abana ga do kinom chi a hi le tu ni tu le a chu session chu hong ki chai hen songma chan na presbytery pyf session chu hong ki chai hen ka do nom chi le tu chung session chu kum som nga ga alhin golden jubilee session hi to kilona jong chu ki khial na umam hilowal session chal ha dan chu idabanga na saam ti cherlang sina ko na opinion ti dingham khat nega sei pe lo jing pa min te ka ki pa ki nen he kum som nga sin to ki tu a session ho jong na samong mon ki khel na me ti he ka ga phon do no min he ama sa pe nen je chu nidang ho session ho chu wit na he le I chan ham chun session palai ho in teng la office beral ho hin phat ma sa ina lam ka ho ina pu lui ho chu kaga itidam ama ho vai hop now thim pu weti na halloween tu chunga session ga man ho chu wit na le alam kai lang ho office beral ho chu I ma cha thin na kinai lo wangen mi pi hong ki khom chang palai ho chun kitup chet nen phat mangovin ga sei ding le sei lo ding dol jong a he win phat ho zo se chu ning kai ta ga chi a nidanga khojin chan abang teng le kum izat ham masang phat che so chu ga wen na le ki khop jong ki su gei jeng ji hen to bang phat na chu session na ki che ji hen ewang tu ni kho ga wen na le nidan soma ko na nidan thum chan session ga ki ti chu hoi ken ki tu che nen nidan thumin session ho ga ki chai thein hi cho chu ga wen na le session na hong ki khom chang palai ho le teng le lam kai dang ho hong ki khom ho khan tu na le thil thu sei ho thep na zalwa chu session nong na samong monga ki khela ki tup ta ki zo the hi ti chu kaga phun do kit ki pa ki ba omen session kum som nga presbytery kum som nga ga thin to kilhana 50 chan na presbytery pyf session salha dan ho jong aman aga seidung jujin khantom lambang imano jing weti hi akimu ji in ki pa umong mong jing in hi tuin azona pen dingin tu hi tarik segi ni tiang hi le golden jubilee celebration se nasatta lopi ta gon hin ije a hi celebration kin lopi ta dinga mi pi de ga thumop ding hilawa hi le ga ko na ti tham hilawa le net cha thu a sel jing pa mente songmung presbytery kain sungmi te ho zo se na bon chawin jubilee chi bai avelin ken pekin ni hong lung ding tarik sagi ni kho khu e ho dinga pathienin ni kholo pi ta e pio ipu pa tevin sungbung presbytery e na sim do pe wa in ki vai hop now ni kho lo pi ta session kum som nga sinna I hung man dio in chini kho a he hobung mi pi te zo se presbytery a le hobung bunga mi pi te zo se aneu alin I bon chawa adam lo le chat mo tai lo khosung hinda thawa jubilee thupi ta mang khom dinga bon chawa pan la khom dinga iga kitimu hi ke pa ki baumin assistant leader puto ikyolim naw chu chan tan din tun abanin assistant secretary puto kyolim nak ani kin tun aman amin stenga hele ama le ma self introduction ki bol han lang tengla apan mun ho ega se pe lo ki pa min de ki pa me ke kamin James Dongel hin
tu pet a he PYF Sumbung Presbytery Assistant Secretary mo po naga tu he ba ume tuin abana next question ka do nom chi ai le lungsit ten PWF Presbytery lam hian lang local level he jong le panmun ipipin tu am iti kungkuma na tu am ti ho ayat thei kam ka ga CP le ka men te ka kipa in akum ho chu ga he thei be se te pon nai cha cha hi wang chun hi wang PYF en lei kul khun pathin lungsit na zalin kumni assistant secretary in kana mo po na kana tu in kumthum secretary in mo po na katungin tua he PYF Sumbung Presbytery assistant secretary he atamni na kamo po na katu ta ti ang chiga se tha ka kipa pa mo mong local level hian lang Presbytery level sana jong lam kaya in pan pi jing hi ti yong chu ga pon do the hian lang tun abanen ka do kinom chi a hi le do na bse jong hi pun golden jubilee 50 years change ithun the ju hi nangman seinom ti hilawa hele angai dan elo seinom thumop ti yangot te ho nega ani pil dibin ka nge ne kum som channa 50 som nga channa tuniong session lo tlingten ga omen kipa mong mongen i change ipuihlungwa pakai pathian che ka thangwa na ka pen hi abanin tu chung kum som thinna golden jubilee ga ki man hi ngai tu hile ki iti aung gel pha lo hi lo le iti ai mu pha lo gam ga zor he ke mi mali nong ka kipa ta bi en chule ga ngai tu hi le kisim khatlanga thule la ho hin adang dang mo kum som nga thinna hi jing le wang mi mal ding ang phat chum na hung hi tai tai ding hi ti ka ta san na ho bung pi ten phat the na idon diu ang mi mal ta ang ka kinep na hi ti siga pun do he ke pa ome assistant secretary pu akona PWF te cheng le hobung hilo le Presbytery te dinga thumop nai ga pi ho chu mi pi ten ga kitchen jingutin tun abana kaga on a lighter note na nga saying in tu a he 50 years golden jubilee celebration it's tarik sagi ni teng la inei diu hen cha hi mi pi te hilo PWF members cheng se sona ong tha thei lo hi jong le mo ho ni pi nga sei pi no mam ka kipai ki ve jubilee ni ho golden jubilee ni ho lo pi tin ki mang hen nang ata sa jing inong dunia session a ungkal lungtha thei lo loile golong I bon chawin ki kim hen nang karbiang long gam kailanga ho loile gol cheng hi lo len nule pa pi le pute ki kim del hen ki manging thei le itibe min lo pi de dem ti ons ka gi len he ke ba ome tunia ga ki holim naw ong chu chan tan tin assistant secretary pun chomcha interview ga la na wa ga CP ho cheng se jong mi pi ten phat chom pi diwin kinep moment hi pa me ke ba omen assistant secretary pu to ke holim naw chan chu hen ten tun abanen Presbytery PYF treasurer pu to ka ke holim ke no tin tun aman melki het na hello hele self introduction ne cha ga CP le department te kamin chu tonginal hlowum hen tupe na hi PWF Sumbung Presbytery adinga treasurer tamni kapo kum hin he tu kum jubilee kuma he tule mo po na hi pathian lung se nan local PWF in jong ki vai po no in pan na kilaji in abangle secretary na ki tu in bangle finance treasurer ho na ki po in chubanin PWF Sumbung Presbytery ading in literature committee chairman ho na ki pangin chubanin Sumbung Presbytery auditors ho na na ki tongin tu in jong Presbytery in finance committee in jong member kanapang jingin tu in jong ti bangin tu pe na di a khang tha te PWF Sumbung Presbytery a hi treasurer ka po jing lai hi pa ome tua lamkai puwa kona higa za theu chu hi a hi le nga het do ding khat chu hi le ama ho jong tua khang tha de hi ga ki vet do thei taw hin
presbytery dinga jong tenga le local level han lang presbytery level jong le PYF han lang presbytery pi lang jong le pan mun ena tu peu hen lamkai lui ho lamkai len ta hi tiong chu ega mu theun he tun abana kaga do kin nom chu hi a he le tu chung golden jubilee hi to kilona he ngai dan hi lo wa he le amai treasurer hi to kilona finance lang thu to ke sign ga dong heten e ho kum som ngai ga sun to kilona he finance lang hi i khan to dan hi lo wa he le golden jubilee hi ga hi to kilona he ichani pha ta wam ichani pha be na lai di hungai dam ti ho ngai dan net sai ga sipi lo pa min te ki pa min sumdin mun finance lam sang chu masang PWF ga kitile masang tu masang kumijat ham masang chun ha sata le battery PWF hong chu tabanga chu sumle pai din mun hong chu thasam ta ne ki che ji hen pathian lung se nin kumni kumthum sung ho he ade a local tin ki khai khom na ho ang tha te nong na saten pan hin lawin target ki sim ho jong ma ho nong ki sim dung ju jin ma ho nong target ho jong hin pe kim ji ben chubanin fundraise ding in dong sumle pai mu na ding alam lamin na ki bolin ni khat bazar ho jong ki bolin chubanin den tu kum jubilee kum hi to ki khonin golden jubilee sports meet ho na ki bolin sum la pai hong chang chun na ki mu in chubanin golden jubilee to ki thonin gospel concert hong na ki bolin ki cho in nong sum le pai tam ta ho na ki lamin pathian lung se nin tu in ki wai po na ho ong sum le pai ngai chat bangwin ling se nin ga ki nei thejin sum le pai ho jong ga man cha thei tu ni chanin nong iga nei jing ben he ti pa chu ki wai po na hong hoi ke cha ga che jing thei dingin jing he ti pa sum le pai din mun lama finance din mun lama ga sei do he ki ba ume presbytery kum som ngai ga thin to kilona aji chu ga ki do lon na ppn chu le presbytery ki patti la ya chu mi hlom cha kholom cha na ki he hen din mun yong chu sumle ba ya din mun yong cha sa tai na hi di wen e ho chun la na ki mutapon hi jong la din mun bang na se the ading hi ti chu ki he jingen tu a he ga thilelo nei ho tenga le presbytery ga chal lo no a jong hlom lam ta lak lang a hi ki chat lo yenga hi ta ji chun khan to na wang hi mano jing ti hi kum som nga ga hi to khlona ga ki phon do thei chu hin tuin abana ga do ki nom chu hi a hele tu chung presbytery session kum som nga na presbytery PWF session kum som nga na ga he chu chal tha dan ho chu itabang nam ti nga cpo chal hla dan ho tu chung battery golden jubilee hi to ki thonin ha ka sen aji chu program setting bol ho jong thim ka sa in aji chu nu te hi in pa te hi in ting le khang tha te hi in che jubilee ga man na wa he ma hon dong program hoi ke cha kim ke chan program ho i ga bon pe win ki pa ka sa in program ho che dan ho youtube ka sa in hoi ka sen hi ang tha te ga tem nom na chu pha nong thung ding a jong jubilee i ga man naw to sana phat tha i ga din kin na di wa ki pum khat ta panila khomuwa yang khat na tal son khomuwa tabanga chu adia sumle pai hi ki wai po na thil kho ta hi in sumle pai umlowal ki wai po no hong hat helo hu ji en sumle pai ga mu na ding helo wal target to ding ga ki sim ho a jong thanom ta pan ila jing wa mabana jong tabanga chu lungkhat kyang khat na ichi khom jing diu chu azo na pe na ga tiam nom na hi ki pa omen tunia treasurer pu to ga ki holim naw ho jong chu mi pi te ga het dinga financial situation ho hian lang tenga thel dang thua ga chumop na ho cheng se ti chan chu hian lang ki pa ome